It is Devon Network. Eduze kwami Pastor Simelane we-Worshippers of God. Pastor, kukancane sibona abezenkolo bejoyina lo mkhankaso. Kungani wena decide ukujoyina lo mkhankaso? Okay, first of all ngize lana ngoba phela kubalekile ukuthi sibe visible njengebandla ngoba phela uma into ithinta umphakathi ithinta thina uqobo ngoba phela sithunywe kuwona umphakathi. Kubalekile futhi ngoba phela lithi izwi thina singukukhanya kweso ukuthi uma ngabe kwenzeka izinto sibe khona ukuze ukukhanya kube khona sikwazi nokunikeza futhi i-guidance kubona amalungu omphakathi nakuyona leadership. So ngize ngaleyo capacity, that's why ngilana ke ngithe ngibe khona ngibe visible ngirepresent abefundisi basendaweni eyakithi Lamontville nebandla ke nje as a whole. Kubalekile lokho. Mfundisi, on your own capacity eziphi zezinye zezinto mhlawumbe ongayipointa out ozibona zenziwa yilabo bokufika sezenza ukuthi kufike esigabeni sokuthi baphume baphela? Ngabe sikhuluma iphutha uma singathi indaba nje isuke emoyeni sihlelisene kahle nabo. Vele kuyiqiniso siyawabona ama headlines njengoba sabona ngelinye ilanga isihlava nje esibi sibona ama bouncers ase Nigeria eforsa ama members ethu as South Africa kwi night club ukuthi kwamadoda straight kodwa bawaforce ukuthi enze izinto zabantu abangekho straight. Indoda yenze enye into kwenye indoda bebaforsa for enye indoda for yonke indoda nje lonto ibhlungu ukuyibuka yenzeka abantu ezweni labo. Maningi ama instances esiwabona ngempela siwa witness endabeni nathi ke kuhlaleni sinezingane eziaffectekile kakhulu. So ngempela ikhwelo elihlatshwayo esilibonayo yibo oMangobese nabo bonke liqiniso impela. Mina personally ngithi ke impela ayisukunyela uhulumeni nawo isukumele lento usisize izwe ke enye into ukuthi liyayithatha icensus lithathele ukuthi lilethe service delivery kubantu. Kodwa uma abantu bebaningi ngalendlela yokuthi abazeki ukuthi nebaqhamuka bangobani fanele nalizwe lizibuza ukuthi sizokwazi nokubasiza abantu esigcina inamba yabo sesingabazi ukuthi abangekho accounted for abagcwele ezweni lethu. Mfundisi, sesizovala into engifisa siyibuke ngakwezenkolo siyazi ukuthi there's been many churches that has been opened before by foreign nationals. We even have abantu who were victimized by some of a very popular pastor wase Malawi kuthiwa uBushiri. In affecteka ngakanani kunina side le spiritual kwezenkolo indaba yabantu bokufika especially laba bavula amasonto? It's affected kakhulu mfowethu ngoba phela ishayile isidima somsebenzi wethu. Ishayile kakhulu isidima somsebenzi wethu. So siyafisa ukuthi ngempela sike nathi njengabefundisi siye ukuthatha i-back seat. That's why ngila siye ukuthatha i-back seat sike sihlangane sithi kuthi wenziwa lo mkhankaso in terms of umphakathi nathi siwenza umkhankaso similar in terms of lento yamasonto ngoba ukuhlukumezeka kwabantu egameni lento nathi siyenzayo kodwa sithule akukho kuhle lokho. Kubalekile ukuthi sithathe responsibility sibenze babe accountable ngoba phela noma ngabe njengamanje kukhulunywa nge-CRL kaXaluva in as much as sibabona wrong bekhona ekuthaneni kubanjiswane ngandlela thizeni kodwa ayiveli sukeleke emoyeni. Kubalekile ukuthi ke sithi noma sesibonile ukuthi akwenzeki ngendlela ethinta thina njengabefundisi kakhulu kodwa nathi sikhombisa responsibility ekubenzeni ba account phela abantu abavela kwamanye amazwe uma bevula umuntu uvele nje ebuilding ubathola bewu7 ebuilding elilodwa ubone ukuthi inhloso nje ukuthi bazofuna lento abayifunayo. So I'm against operator kwabo ezweni lethu ngenhloso yokuzo destroyer not only ama members aba omphakathi kodwa futhi nomsebenzi esiwenza njengebandla kodwa ngeke kuthathe umuntu oyedwa. It'll take us to unite ukuthi sisukume siqede lento. Yeah, so yes, I'm against it. So upastor ngamanye amazwi uyabajoyina bathi abahamba? Hayi ngaleko ngingabaza njengoba ngishilo ngathi in principle la khona esohluka khona
ukuthi kube neviolence yabo iviolence njobe ikusho nje uma ngobe sengingakho ngila ngoba ngemlalelile ngabona ukuthi hayi ukhuluma into ezwakalayo neclear neqondile so in principle impela iqiniso ngaphandle kwezenzo zobugebengu ezinye uma nje sizoyibamba ekuthaneni account uhulumeni sibambe ekuthaneni amaphoyisa enza umsebenzi wawo ngisho ngokukhulu ukugcwala umlomo ngithi abahambi siyabonga mfundisi.